O ko le ke hufanga ngai whatap ko tau peko se no whakikai a tā moawe mo meniti ko ni ke whakahoko. Ai polokalama hanga maheni o kulele mau pehe po toko naki ko toa pe. Pea ko aluen hono tau tolu. Me complete hono tau tolu. Pene ngoi a ko whawhitai mo whamalo ki ta mahe vani he ofa. Mo tau he tai whiliwhili manaka ko ne whai mai tek taua. Tau sia mai mo meniti ko ni. Ika ke tono whawhiangainga pe tau. Pea mo ngahi whinangalo e ta mahe vani ka neongoia. Une kei ofa tatau ki a te koe ki a pina pea mo au. E rolo tongani mo polokalama koe ni. Koia o kou kole ke u hufanga he. Pe talangata e te ki ta whai ki tō mamao atu ki a tā mo au. Ai mo meniti koe ni ke whakahoko polokalama koia. Whamalo atu ki a te ki mo tolu kotoa pe. Ko polokalama po ni ko polokalama pele ngesi au pito. Pea o kou loto lahi ke whakahoko ia. Pea o kou kole ke o mai haivi. Mua malohi ka te au ke whai akia. Ko ia o kou whamalo atu ki a te ki mo tolu hono katoa. Na tau tālanga e mea koe ni. Pea tau kai la pea tau. Ita pea tau. Tau aki whetuhu aki pea tau aki hange o ko kaki hai whalalaho tau lotolotonga. Ka neongoia he ose ngahi tālanga ko ia pea koe aho ageni hono ua. Mo e ko isolated myself. Mua toi tala noa ke ataha. Kalawa ki u whakaongai u atamai. Mo kulau maari e. Mo tokoni a tamako e. Ki hono whakahino hino au koe mea koe ni. Ke mea koe ni. Wako i tau toi se asi. Ke tau whakaongongo ke lau maari e maonio ni. Koe ki leo si. O koe ke ongo leo lahi. Ka o kuongo i loto i hoto lau maari e. Pea tonu e te whaitutu ni. E taingo toa pia te whanongo ai ki ai. O kamata me polokalama maloi mataia. He te Sofia angai tālanga nai whai. Ka tōk whakahoko whi polokalama koe ni. Pea kou whakapapa. Ke ngahi atamai kotoa pe. Ngahi taukei kotoa pe. Ngahi maheni loki ako kotoa pe. Ngahi poto i ngā ue. Ngahi family na muu mai me ai. Tangata i whanua, mo i whenwhine i whanua. Nai kau no tālanga i mea koni. Ose e ku tuku whakata. Ngahi mea kotoa ki loto. Pea sio, lotu. Pea koe tari e nia. Ia aku ia whakakaukau. Whaiteri hakoe. Whaiteri hakoe koko ke whaitutu ni. Koko ke pule ke mouti. Koko ke whakaukau e mo ui. Koko ke ilo e lelei. O whekau ak mo koe. Koko mea peo whai koe whamama. Koe pule e whakaosi mo e hawhanga tuku. O koe ni mai au koe, tangata i whanua. Mo e whewhine i whanua tonga. Pea ka whehu'I koe hao pongpongia pehe ai hono whakaingoa. E kopro ai. Kau tangata i whanua mo kau whewhine i whanua ki hu. Ke whale olo tonga, whale alea tonga. Pea koe utari. Ke iai ha taimi wheunga. Ke teuteu-i. O tangata ko ia. Ko ane a whiko osi. O tō be me iai o hoko koe landmark o whanonga. Whakahino hino. Hoko ko ngahi mama kam. Mama kam o wholau. Te lia na hake hakao.
Wai aho ni mo no tu ni e whai ai koe, pia mohau, o ta kei mau. A lau maari o mo ui, ke whai tu ni ke whanonganga. Koia ko whakapapa e ngā tu ni ko tōna whakau ka ne afi, tau te whito ke helo ko ni, ko AKILISI POHIVA, mo ne whai tu na whakau ko. O tako pehe ko tangata sio mataloloa. O tako pehe ko tangata na ne whai tutun tai ufi. O tako pehe ko tangata na ne whai tutuni. O IKAI wha makupusi e sino e tangata mato e tangata ange. O koutui ke tangata o IKAI ke toiaha no replacement. O AKILISI o koutui ke. O IKAI ke tui, ki ngai mea katakatoa na whakahoko e AKILISI i hono taimi. E kei totonu mo i kuongani. Mo i taimi koe ni. O koutui ki ho whakaanga e koho ata mairerei. Pa ke whakaanga e au ata mairerei ke ta hulu ai ngahi mama ke te nau tolu. Una whe mātā ai mo ui o ku wahe tau ai mea katoa pe. Wahe tau e lotu, wahe tau e mea wha ekonomika, wahe tau e mea wha sosiale, wahe tau mea wha politikare, wahe tau ai right katoa pe ai tangata mo mea mo ui e mamani koe ni. O whakatatau ke mama o kua koi e lau maari e maa oni nai whaerei mo takatoa ke voi mamani koe ni. Koia o ko whakaapa mo i tutuni kotoa pe nani whakako. Ko whakaapa ka teki mo tolu kotoa pe o tui ta e toi veiua ke ne mea nani whakako. O ko whakaapa ka teki mo tolu hono katoa. Kai tuku ke uwhai ki tala noa koe ni ki mua apau tok whai e POLOKALAMA. O taku toku a pehe o kulifia kakai tangata e kakai fefine when it comes to power. Whaamata varea e kakai fefine tokola. Whaamata varea mo kakai tangata tokola. O nau, o na fefusi aki pe ko hai a teki naua o kuna mau e power lahita. Ka te utalatu eni. O tō no mau pe kakai tangata. He nau pehe ko nau tolu nau mau e power. Aki pe eni, kakai fefine, kakai tangata, ko toa be e foi mamani koe ni. Ko no uhinga mea, o ku mafa tuki pe a irifia i ai ki tau tolu fefine i he mea koe ni when it comes to power. E koe fefine pe ta, o ku nehanga KEI, ai mo ui, i hono manawa, i he mahina hiwa. Ko tangata ku ne kau mai pe ia hono whakatoka ai mo ui ko ia. Pe a ospa mawahi. Ka hanga he fefine ko ia, KEI e manawa mo ui, i hono manawa, i he mahina hiwa. O koe ke lava he tangata ia whai e mea ko ia. Aku KEI he fefine ai tangata whai lerei, pa ne KEI he fefine kautaki lotu, KEI he fefine poto matao panai, KEI he fefine AKILISI POHIVA, na KEI he fefine tilila, na KEI he fefine ta katoa pe e foi mamani ko ni e elemeniti ko whao e otua whakatoka yo no manawa e kai te lava e a paua o e foi mamani ko ni kene hanga veuki a mawhai mo e paua o ku mao he fefine pe a ku wiri fia he kakai tangata pako no winga ia e ku whai foi POLOKALAMA ko ni he ku whai ngata pe aku mafasia e tau kakai tangata hono whakahoko. Pa koe te whakangai e au ho mo mafasia. He ne kai ke mo KEI ha manawa mo ui i ho mo manawa. Pe he kai te mo lava KEI ha manawa mo ui i ho mo manawa. He kai te mo lava KEI ha paremia i ho mo manawa. He kai te mo lava KEI ha tui i ho mo manawa. He kai te mo lava KEI ha princess i ho mo manawa. Ko pawa ko ia ngai pawa whakalangi. O whaki ki haa fefine. Pe aku wha tanumia o IKAI wha atokanga i kina e society i he mo ui whaka aho e hanga e tau whetaki nima i he lalaka mo i halwhanonga o tau whanonga. Mai he pōni te ai e pāua ko ia. Ke iloa. Pea ke o ngoi he tangata kotokotoa pe o te teo ke na whepaki ma fefine o kuiai. Hono vai anga. He na e KEI koe. He warmed o fefine ko ia for 9 months. For 9 months. Ko
poto o whakaotua, o fuaki ki hawhewhine, moyanga oe ngahi elemeniti hono sino, ke ne hanga o keri ha manawa mo'ui, pe kua tangata mo'ui I hono sino. Ko ngahi whakatoka ko ia, langa waka ko ia, o whakatoka e hai, whakatoka he otua. Pa koe pawa ko ia o mau he hawhewhine, ka tokanga I kina. Pa ko loto, ke oua na ato e tokanga, ta e tokanga I kina, pawa ko ia o kamata me ahoni, o whai atu, ke ne ngata anga e tau mo'ui, I foi mamani ko ape, o mo whanong, mo mamata mai, ke polokalama ko ni. O ia, ko tala laku laku, pea mo e ko whatoka atua tau waka he poni, ka lava, ke hanga whahoko, ai foi polokalama ko ni ke oua, na te mata vare hata, o peheto kua, o KIAI, ai ngai whakatoka waka na whai ane afi, pa koe ke totonu ke wei, totonu ke tuku, ke mea whakalau maari ke ne toki hanga wei o kuhalaia. Ko kakai o na whai ngai talanoa ko ni, ko kakai ia o ikai ke nau tui, ke nau physical energy ke nau whai hanga oe. Ka pau koe ke tui ko physical energy ke whai hanga oe, o ke kai te whakaanga ui ai. Ka hei kai te ke hae ko ta ofi a ki nau tolu, o koe hana physical energy ke nau whai ngā ue, ke mea ko ia o teu ke whakahoko. O totonu ke whakahoko pe ia, o whakatatau ke aue I pia moe lau maari o fuaki ke toko taha o gune whai fo I polokalama ko ia. Ko ia ko e ku talate uia ke houani, mahalo ku fu maa whana, pia na aku talatu pe ke ai hamu ki holoholo, e ko polokalamani e lahi ke tangi. Kaike, tuku ke ulawa te tau asenita, ka tau kamata, e tau foi polokalama. Koe topiki o poni o pehe, konoi, kau whakafofonga, pea kou taku pe ni ko whakafofonga Global Democracy Movement, he koe uhinga o kai ke iaia mau kaunga, ke toi kulup whakapolitikare e ta. Ko foi kulup whakapolitikare pe ko Global Democracy Movement, ko mau kau whakafofonga pe eni. Pea hiri pe e kuhanga o ui ki nau tolu he poni, pa te mau ngau e whata. Pea mo ki nau tolu e ngau asenita, e nau campaign, e nau kau sponsor, e nau mea pe whe mau. Ko ane afi, na mo wala be ko mo kato, kau whafofonga whalealea, o whai ho mo campaigni. I he ahoni, he kai toi whai mea ko ia, e to o mai, e he PTOA, Global Democracy, ai fo I whatongia koe a whakahoko, te mau hoko, ko mo kau sponsor, me he poni, o whai atu, aki mo tolgo toa pe, o mo kau, I he lisi, ai Democratic Movement koe ai Global. Sai, ko konga ulaki, kono whakamalo ngai ngā ue ko lava. Ko konga ua, ko whakamalanga. Te whakamalanga, ke uhinga, ono whai o whirikoini. Ko konga tolu, kono puipuitua. Ko puipuitua uhinga, o whai ai whirikoini. Te uhanga whakahoko tera te mo tolu. Konga whaa, ko whiri, nai whakahoko e akilisi. Ko ngahi whiri, o kutuhi ke ai kakahi ahoni, o kutotonu ke ue wei, he nai whai akilisi. Pai whai he polokalama koe ni ne viu, pia moyanga ne wakai ke ngai mea katakatoa o gune tui ki ai. Ko konga nima, ko kakai, mo nau kau whafonga I lau ia ako. Ko ia ngai whiri, ho kau whafonga I lau ko na ako. Ko konga anore ko mea makehe ko ngahi aahe, ke wahe whanua hapai, ke ngahi whanua hapai o kawai, mo hufi whare a wawao o te teo ke whakahoko, I he aho toko naki o wike KAHU I he taimi tolu, te toki lawe ki ahe mea makehe. Ko mea makehe taha ko ngahi polokalama a ahi, a USA ni lotonga whakahoko holo e iau mo konga si o timi a Kropolo I he vai whanua koni ko Amerika. Pa ko mea whaka osi lewa ko whakamahino, a tukua kii, na whai e ki whini motua whai o ngongo a kere a voisi ko se tita tu i toa, ulahe au pito, e tāpalasia he whine motua koe ni ai Kropolo, pia mo ngahi sio whakafoi tui, mo ngahi sio o kuhala, mo ngahi evidence, mo ngahi whakamuoni o kuhala, o makatuunga mea ni tāpalasia ai Kropolo, o kaua he whine motua koe ni pa ko loto ke whamala ala he poni. Kai kehe, te tau kamata. Ko whakamalo, ko konga ulaki ko whakamalo.
O kou whamalo atu heni ka te motol katoa pe i wahenga siato. Na ilo i apito fini motua ko ni na kulele at mo piven ki mua. O whakahoko e polokalama siato pa na lava ki FOKOTU'U siatona. Ia hiri pe foki mai ku mawaiua siatona o ikai ke to e tui mai KAKAI ke mea konu whakahoko e Kropolo. Pea iai KAKAI ku nau mawahe mehe whainga tokateri ne o tui kai Kropolo. Pea hoko ai pe e ni hange koku whehehe aki hola siato. Mana aku loto ke te foki atu o whakamahino mo FOKOTU'U ai mea katokatoa pe na e movete ke whakataha. Pa neongo koe ke ulawa whakataha e KAKAI ko ia koe ke upule ki ai. Ka aku mao e platform asiato ke lava o whaigai whakaunga ai ngawa ai Kropolo. Ko ia ko whamalo at ke pasteni ke te koe tohi. Au nofo ko whamalo lahi apito ke te koe o ku ke KC au pito. Ka kulava ke tataki asiatona i he ngahi ngā ue lahi a tau tolu. Tau te fito ke mea whapanga. Ko whamalo at ke awha pia mohono mari. O whamalo at ke konga o kau MUIMUI a te koe i he tau whakataha lupe o koe mo whereni o ngalo e te au no i ngoa mono marina na si aai mai ke te au ko whamalo at ka te motor. Me hange koe lau ka taha pe toko ua a wheho i anga ka tau wheho i a te tau tolu o ia i a melino tau wā ma guifo pe a wheho hi ai. Ko ia ko whamalo at ka te motor ko toa pe mo tokoni ke tau fui mea kai mei tonga ko whamalo lahi atu au pito ke te motor. Pa ko tui be iai e waveni mai te mauto e tali watu ke whai tokoni ki he anga hono langa ho mo chapter ke tuki o lunga pa ke lava ke tau whe tokoni aki ai. Ko whamalo atu hen ki Portland ko whamalo atu te motor hono katoa, whamalo atu ke pisope, ko whamalo atu ke pasteni mo whiri lakanga na whakahoko, whamalo atu ke skate kari mo tahi paanga na lava i pena whiri lakanga e pōko ia o FOKOTU'U a Portland. Ma ko Portland ko KAKAI mātu o tua whiunga ke whai ngai tūtūni ko toa pe. I longa he taimina nau ngaue ai o ngaue ke fwoi mea kai koe MASIVA na lava ke nau whai pe na he tūtūni a teki nau tolu pe without toi kau atua i au pa na aku fia au pito he na lava whakahoko ai ngaue ko ni i a teki nau tolu pe tai teki toi kau ai. Whamalo at ka mo tolu kau e te aki, pila e te aki mo whangatoko ua, whamalo at ka te koe toni o ko whamalo at ke Amelia kafo atu patelia pia mo kau whale loa hono katoa. Whamalo at ka te koe pisope. O ki palo pale mana e hoko he pōko ia ko tai whi mai no aki. Ma koe hange koe lau koe ai mea. O ku saia ni hoko toki ilo ai kau palangi ai whihalaki ai ngai launga ko toa pena e whakahoko he nei whai he loi mo tai totonu. Ka koe ia ko whamalo atu mo mea kai lahi ne lava ke teu o ku hange koe lau i kai kia hafu hato e rea ke whamalo ia ho mo ofa na whai ko tupunga i he loto ake tau ngawe ko ni ko whamalo at ka teng motol hono ko toa whamalo at ke ngai ke utu na lava ke mo o mai ke utu e tau mea lele ko whamalo at au pito ke teng motol hono katoa ko ni ku maa lele i mai pa ko atu mo whamalo a nes he ofa mo tau hina mo whai ke teng maua whamalo at ka koe luhama whakaataho whare ke matoitoi ai whamalo at au pito ke ngawe malo ke whakahoko whanuana ma tā koe ko tū maaria ku lava pia mau pe pot ko toa pe ko tai ala pe ni ma mo whakatonton a ngai alunga ke ngai structure oktotono. O ko whamalo at au pito ki LA ko whamalo lahi au pito at ka teng motolo malo ai ofa malo ai polokalama whakaofofa na whai pa koutui na lava ke mo wala mai pia ke lava ke tokonia ai whainga mo mea ko toa pe whaam ki ai a Long Beach ko ngai mea kai lahi mooni na usio ke family ko ni na ape poko ia na loto aki ai whainga mea whakatonga ko fe a tauhi wā aki mo whai halanga ngā ue ma fu mea kai lahi whauwhaua na teu mo puaka na kai ke ilo pe fiha no teu i ala ena o ko whamalo at au pito Long Beach o ko tui be vaveni mai e lava ke mo kau mai ke polokalama tokoni polokalama koni no langa hake ngai whakachepta kia te koe esei mo mari solo mo kuleisi kia ka pehe kia rei pia mo kalo pehe kia manatu pia mo lusi tua melie ko vaha
ko haifua ki motol keiri, whamalo at keiri, ngawe ke tau mei kawa ko whamalo lahi au pito at ka te koe tokon kakalo. Ko whamalo ke te motol hono katoa paisteni li hai, mo mari ko whamalo at au pito. Pa te ria na whai ka lau e kuhingoa pa pauhanga whakatoa ki hataha. Ka koe polokalama whakaufofa moni na mohanga teu pakautui, na iai hawahe ai pe, na lava ke mou ma usia ayanga e tau ngaue o whai i he kropolo. Oku toki mahina foki e taha katoa ai LA chapter be mo Orange County oku nau POUPOU au pito ke ngaue kropolo. Pe iai pe e lava ke whai taha ke a teki mou tolu whanga tonu, ke lava ke whai tala noa, ke ngai mea kotoa o mouloto ki ai, mo mou fie maare ki ai. Ko wahenga sanda ana o iai a palopalema ku hoko ai o whikau aki mo ngahi taki na e ui na ko ia te whanonga atu i he wiki whakaoso katopa ke whamahino a ngahi mea katoa pe o whikau aki mo kropolo i he wahenga chapter ko ni pia me iai o hoko atu lewa he ikai ke toi whai hangawe aki ai ngahi mawhai na e ui ane afi pia nau hanga whakatolopi mo whakatuai e ngawe ko ni pia kone o sia ka lawa ke mawahe kropolo ia ke ene tau mua ngawe. O ko fia loto fo ke fa mahino mea ko ni ke mahino he taha katoa. E kamata mai kropolo na kai ke o au peke taimini o kai ka hasilini ngawe kropolo. Ka te talat o ku ha o ku look rich a kropolo ko uhinga ko ya ko taki o rich ene ngai plani ngawe. O whakatoka ene plani ngawe o hoko ko e aku mana koa pe aku muimui e taha katoa. Ko ane a fina tawala pe ko tau kato. Tawala pe ko tau kato he me a kato katoa. Pa neonga taha palasia ki fini motua ko ni taha palasia salon o kuikai ke tuka e ngawe ko ni he tau e whape ni makosi o ne tu uta mai ai ke momeniti ko ni. Iai aki moto lahi ko whasio ke ai o mufanga ki vitio pa share mai. Ai o mufanga ki retio pa share mai. Ai o mufanga ki hiva pa share mai. O ko iloia uhinga na share mai o share mai ai. Ko mo share mai ko mo manako. Ke lava ke ilo ki mo tolu ko uhinga ko ha. Ko uhinga na langa ngawe ko ni tau e famu tau e ni makoko pa ko tu o hoko ko ha. Hoko ko fu. Pule anga malo i he interneti pa muloto ke mo mai pe o kolosi funga vaka pe ai. Ko o silea ke kaweti mini he kai toi whai mea pe, he kai toi share maha re tio, he kai toi share maha mea. E pa te tawa pe ka teki mautol pe ko hai koe pe kai. Ka au totonu ke mo ilo e mea kui ko whei lau lau. O totonu ke mo ilo e mea kui ko langa hao mo ngāwe ke tu. O totonu ke mo ilo e mea kui ko ilo e te mea pa te ngāwe ai ke osio to pupuha mo to iwi ai ke tu. He kai ke nofonope ataha pa koe mea e hoko e mau he anga tau nonofo he tau ngāwe taimi. Na ke toki kolosi pe neu, pa ko kolosi pe ke to. Pe aku sai pe to o ia. Ka ke to ko pa ke to tolo mai. Ka pau te ke nofo pe ko ho te fitoi ngāwe o ku ke whakahoko mo mea na ke hauai ko followers ko. Te ke follow pe. Until you get ready to become a leaders, pe aku toton lewa ke mawahe ko o lite ho mea. Ka koe pangoko mawahe katoa pe oha o tolo. O tolo ke mea nai ha nai kamatai. Pak whawale le vai ma kakai mama ke nau ki whai ai whahinga mo ui mo whahinga o wau pe i he society mama o tau mo ui ai. Sai ko mere taha tala kamata ai kropolo mo tawala pe ko tau kato. Tawala pe ko tau kato lie wangia lie tolnga lie afe lie mano lie. Whatonga ngai he taki o kuia e ha e iai palopalema e iku ki ai, he oku ha ulotonga lockdown na mamani maak whakaaua, pe oku ha, pe oku kai ke kei totonu ke whai e fo i o wau ko ia, ko ia ke kato ke tokoni a ke masiva. Oku totonu le ke ha, ke ngāwe i whakatoko lahi ai ha, ai tokoni ke masiva. Pe oku lava i ngāwe whakatoko lahi ko ia whakahoko i ha, o whakahoko i e fo i ngau ki tonga. Oku o siha upe ia una whenā pasi pe ki nau ai. Toko lahi, ko ngai container kato tu whaki o loko i mamani, ko investment pe ia toko fia. Investment pe toko fa, investment pe toko nima, invest pe ia foi septa o na hanga fani e na ngai foi container o hau ki heni. Ko mea ko toko ni kai ko lava toko ni ke fra marketi, os patak ta foki ene silini ke ateia. In that way, e lava chapter ko ia tauhi na silini ke fai ake toko ni ke masiva kai ha o silini ko no katoke ha, ke tauhi ko no family, he gua no family o toton ke tauhi. Ka aku lava totonga tonga.
lava ha we tau o whake ha ke masiva i ha i ngā ue whakatokolahi pehe. We coming together as a group oha o tauhanga put together tau energy whakaekonomika oha o whaihono whani kwa tonga. O gai be ngai loki a kropolo hange koe ni koe ngai loki a kou hanga wahe ke putu. Pako ui bia koe funeral chat room o lava ke mautoki get together he hoko ngai putu. La lahi o whikau aki mo kakai nau tokoni ke ngawe kropolo ma putu keta whankise niti o lava ke awa ke tokoni ko tau ngai ulunganga tradition whafonua ia o ku ke yongo pe ia ke mafu mo loto toko lahi. Aia nai toki osi atua e tau hanga whamanate tangata eki palemia malolo o kwa e ngai putu hoko mai tolu o lava ke tātāna ke kakai ko ia o tukia. Ka kono uhinga e tai mini o hange ko laku mai pe whaka business o kwa ke whaka business ia. Ko whaka business ko foi tapol talk whaka politikare ia. Ko mea ko ksio ke taki o ksio taki whaka au ke ose kato o ha whaka au ke ose kato o kakai ko diaspora ko muri ai ko ha ko solution ia ke ha ki tonga kamata ke osi ho nau kato he okua he ku tata pune ngai lockdown i COVID-19 ni pe akua pa ku sio taki u toton ke ha instead o holo a individual ki lalo pe ne holo ka individual ki lalo individual e via hongo futa hani mawanoa ke ha ke put together and become a whole number ke lava ke na tokon kitong o kwa ngawe fa business ya ko mea ko poto e balani ngawe ko ia ko loto ke hanga fa mahino ka tek motol a uhinga o mapaki mai o se ngai chapter la ia o os na hanga na tolo o totonge na ngai foi container ke mai ka tek na tolo ko mea pe ko te to lava tokoni ai ko no vai ki motol ke mo contribute ke kakai ko ya ko o mai na foi container na market ke la ke foke na senity pa time le ba ko fa la nga fale pare ata salon ke mai fia mai ni mangea ni manoa ai chapter ko wa tolu pe ha pa to o mai mesin ko ya instead to me fe instead ho ala ko kato ko no hinga no fa foi POLOKALAMA ko ya ka fa o ya ko nga fa business pa ba mo ya chapter ko ya pa ma we mana me pa ko ai ke ko tu ko POLOKALAMA lele o ka pa mo ya diaspora he ko hinga ko diaspora is what is the bank ko bank ya ko poloko ya ko diaspora pocket. And when diaspora pocket reduce ko pau ke fa foi POLOKALAMA ta ke lava ke ni FAKAILIFIA ke lava ke ni adopted ai foi tamu ngawe ke hoko ka okuika ke hoko ka mole ke individual ko yo ko fe mau ke hanga fa mahino ke mahino a pito ka tek motol he poni na mo fa malo fa hoko atu tek motol na tokoni lo tonga mafolonga holo mo akanes mo tau ngawe ko ni ihe e tau foi mi akai kakai me tonga lava fo ke te fai fono ngā te hui kahau ki soleiki. Pa fai ngāua mo ki motol, ka soleiki ko tua pene fai a te kole ka te ki motol ke tokoni mai, ko whaampe te tau whi tokoni aki ke wawe au pito, pia ko os lava o mapuni puni a ngahi tono no na lava hoko, e maa ahi ko na toki osi ke nganga whikumi aki ole aisi mo mea pehe ko lava, o whakahoko mea ko ia ko os mau katoa ia, o te teu ke fai fono ngātu. O wha malo ke chapter Stocktoni, o fa malo apita ke chapter ko Stocktoni mo tokoni mo ofa na na fai ke ngawe ko to pe whakahifo mo whakaheka o fa malo at lahi apita ko Daniela se mismo Paula ngawe ko to pe na mo fai tokoni ke foi container ulaki kone osia fa malo at ka te mo tolo he Palestina Texas pe he ke ne sketali mo ne tai paanga o mo lava mai ke lava ke mo fetuku wakapuna pe ai ngai toko naki o ave ko mo ngai fetu pe heki Alaska na fetuku wakapuna pe ko ngai pila katoa ke transportation o cargo bills ko pau ke mai kada ke kropolo ke totongi e kropolo ai pila ko ya kai ke teria na to hata hai fa ma bo pe poni ko fa malo at ke ngai kup fikau ak ko to pe kropolo ka pau he kai ke mo wala ni mama he kai ke lava fai ngawe ko ya ko fa malo at ka te mo tol hono katoa. Ko wale ba ko whakamalanga, pa ko kole ke whamalanga i he whoirea ko demokalati, democracy e ko hangenia o koka ngai palpale ma ko toa pea tuhu mai a talamai ko hoko palpale ma ko tānak paanga. He ko uingane kai ke tānak paanga akilisia. He foi whakaukau hala au pitoia, moa mea au whai a kakai whakapiko ke na whai a whainga whakaanga pehe. I longa hataha koe ke ne make money, e always complain about the money, koe ke ne lava make money. Koe money o make e mautolo. Pa koe mau make koe money, mau distribute e mautolo amount e buas ke hop ka nautolo. So ka pau koe ke lava ko make money ka ko mea pe whai, koe malanga lo ngutu,
malanga lo ngut pe ko ia ko mea pe o ke sai ai ka pau ko mea pe ko fai ko lau na e o ku mo isi mo en fai pe ko mea ko ia ko me we all come to this earth mo different purpose o ku ke purpose o ku ya o ku ke purpose ka fa fon fa le o ku ke purpose sa si o ku ke purpose fa na agrisi o ku ke purpose fa family agrisi o ku ke purpose a global o ku ke purpose international o ku ke purpose a ta ka tope na e o mai pe ki tau tole mo ngai purpose ke he ka ke hoko ta ke ho ta purpose ke hoko fa nga ia uhala he ko mama ni goni pope ke a fiala ki ka ko me ata mai le ke lava ke lo ho hala pa fa tonton o ko ka me ko fiala ki mistake is a learning process a human being pa ka pau ke hanga ko make a mistake intentionally pa me a ko criminal mind o anga ko love mo o ka to ko ia ka ke ko ya nga ia ai ngawe o ta whakahoko. Kai tuku ke tala noa, pia mo whakamalanga i he uhinga o demokalati. He? Ko demokalati ko foi system o oange ia, ko dignity o ange every person. He ai ta whaui, hange ko human right. He? Human right. Aya o kuyai a dignity for every person, o kuyai equality of all person, o kuyai majority ruling, o kutui au pita demokalati, ko rule ai tokolahi, ko tonu tahaya. Ai kon ko taufai, ko tokolahi katoa o PTOA i mea whakapolitikare successful ko kropolo, o wana te mauhala ha tahai. Pa ko demokalati ko tahaya hono ngahi principolo, ko majority ruling o kutui ki ai a demokalati. Equality of every person, dignity of every person, and the faith on majority ruling ko tahaya ngai elemeniti o demokalati pe ko talat ka te motor ko patoa kropolo o successful and ngawe I mea whakapolitikare ai fonua. Pe he tau ma ko a majority pa tau tui o kuha a demokalati o kuha wangeia o kutonu wange ai ha a majority ruling ka kona tolo ko ke frafeki ki maka te tolo ko ya o toton pe ke respect ai ha respect I right a minority ko uhinga ya demokalati o ko ke uhinga demokalati ke tau ke hange ha fanga manu u fanga fratapu ka ko tau ke tau to ko nga ko ya ko fanga tonga tau to ko ka tonga o ko ke na mine na own business o na sa ya na to business ai ka nga api ko na api ko pongpongi fa sosiat ai ko ayafi amea mo hiko haka amea mo kailere amea mo fononga te that's how Tongan are ko Tongan o ki na mind their own business o una sa ya ngai business to lai e kakai pe ha ko na e mea ko fa mau lau ko vi mo ngai me ala mea ko ya ko fa nga pale ma whakatonga ai ngai mea ko ya ka o tala mai e principle o demokalati ke ha respect I view I minority ai to si ka koe faith ke best ruling I koe ha ko majority ko tokolahi pa ko tokolahi koe ha ko patoa kropolo so o koe ke te whemau ke te ngahaha holo patoa kropolo I loto ia teki nau tolu he koe ha he ko tau tokolahi pa ko tuia demokalati koe ha ko tokolahi koe pule pa koe ke ki group respect I respect I faith I minority I toko si ka koe faith ki he best ruling I o mau ia he majority ko whengan ke wanga describe a democratic democracy ke lava ke mahino he ko konga lahi o ki motolo o kuha o whai pe ke foi tala noa koe na whai koe e akilisi pa koe api akilisi wasn't the best democratic politician in this earth no kako akilisi was the best democratic political democratic person ya ife I Tonga. O koe ngai kakai lahi muri o tau whakatata kandi ko hai fua ngai kakai ko Mandela ko ngai kakai toko lahi Martin Luther King ko toko lahi ngai kakai muri na nau mate whakamaata pe muhai pe mpeaha lawa ke tawako me yan ngai mea lahi abit it's not only akilisi kako respect ngai tui me ngai faith o fai ke akilisi ko ia ko fe mau ke hanga fa matala te motol ko ape ai for principle ko o demokalati ko principle ko a demokalati o ku no fo ia I dignity of everyone ma inga o taka to ape pe moe equality of everyone tata
tatau mo human right ai taha katoa pe o tatau. Mo ha faith ko ruling a majority ko ha ko sai taha ia. Majority e taimin ko ha ko bolo. But I tell my live no konga wa ko ha respect I faith a minority. And respect I faith I ha. Respect I faith I international. Respect I faith I ha. Respect I faith I ma kakava. Respect I faith I ha intellectual. Patoa intellectual because intellect. Respect a minority. But they are only the minority. They are not the ruling process or for a system or for a system democracy. All you do is respect them. But the faith of the best ruling of Maui maturity. Because maturity is political ngahi online ngahi internet political debating ko I tongan ko crowball. Kono description ya principle ko democracy. Ko ha mea te hau hatake ne tala mai o ku tau mole ki tu ako hinga ko ngawe paanga ikai. Ko paanga is a mechanism to make you what live from day to day to day to day, do a job from day to day to day to day. Fai ngawe me ago ke ago. You cannot just respect the equality, respect the dignity ko, respect the equality ko without doing anything. He mea hoko eha. He me hoko e ha lango puna lo tau mata o kwa kia fare langa ke tau nofu kia pa ha o ha o ha ta o heina kwa kia motu me alere ke falere ho lo ki tau tol te tau vivi ko pau ke fai nga o fa economica ke protect ai sino ko o ku ha o tu punga foi principle fa democracy ko sino tangata pa ko sino tangata ko pau ke respect the dignity of everyone ko pau ke respect the equality of everyone ko pau ko faith ke best ruling e Maui majority pia ko respect my view minority ai ki tosi. That's democracy ko democracy ka aku fair system ko na way aklisi ka ke pe system na way aklisi ko nga ko fa nga society tonga ku ko kakai ho e ki tu o ko kakai ko hosi aka no pele pe mo tu ko tu o pule fa ni he more miliona he ka ke lava fa no tau te ai ona tu ko nga ko fa nga system ko o tau mo ko ai o ku kai ke fa democrat ke respect a equality level. Ko kai ha me panga tu kwa fo no nengo ko tu ko pa ke pay it back because you have a responsibility ko kai ha asi na fo no ka ke pay system ko ya na fenga akiriske o hake a foi principle fra democratique fe tongi a foi principle ko atonga and it's not ko me ko to pena fa akirisi ke ta muimui ki ai o kai ke tu ya ke foi me ko ya ke ta muimui ke every pin and pin na fa akirisi ikai. Hena ebe fe alake tangata ko ya he ko tangata pe tangata ko ya ko o tua pe ta ko gane fe alake pa ne ngai tu fe ka ko to o fai ki ate ya ko nga ko tangata na ne fa ilo mai ka te tau tol aga mo ni me ko no fe ka ak mo fonua ka o ku yai ai me ke tau lu pass e me na ne fa ko hinga ka lava ke ta wa sia foi visone ai o fai kropolo na ke tanak panga aklisia o tanak panga kropolo e ko hinga ko ya fe ma kropolo ke replace fa le tapoleni fe ma kropolo ke fa fanga fe kaya fe ma kropolo ke langa a fanga fare o masiva fe ma kropolo ke fa ka ko ye va e mutu ko fe ma kropolo ke masiva ko ke fa fanga fe ma kropolo ke fai a me aka to ko ya it's part of AKILISI's vision ko ya ko o fai ya a masiva. Pako o fa e masiva te ke lava whakaakoi ke ongo ke atamai o tamana kai ke alua kalastaha na osipe elementary school panofo te ke lava akoi a principle o democracy ka tangata pe e kai he ka te lava akoi ki ahi ogwa o fe mai mama fe unga no atamai ke lava ke tautala no i language a democracy pa te ke ngata o whaka mamai fe ngata pe o whaka mama ko he mea koksio kai tangata ka oksio mai tangata o ke lue pe halatata e ngata pe fo i halatata ko ya e kai ke ne understand dignity ai everyone mo equality everyone mo majority mo mina ke ni understand e ko ya o ya e ko ti o kuongo mai ko ha action execute ai visone pa ke ha ole batala mai ke malanga pe ke malanga pe ko fai fikau ke malanga pe ko AKILISI ko ke fano AKILISI is a one man army o kure ha pa hongo te ringa laukilu ko le ako he kai ke ha
e onga te ringa taha te koe. Ko harewa mea e ongo kia te ringa ko kai ke ongo ka te koe. Ko to e waka papa o tuki hono whare. To e ha mala o ha ato hono whare. E whanongo ai kakaia te koe. He ko akilisi ko one man army pēna e rea ka whanongo whia lau mano. Ko mōre ia. O koe ki tātai a muto e rea ka whanonga lau mano. Tu ke pea ko video ko ospeni mano. Ko ia. Ko uhinga ia mea mau execute that vision. Ko uhinga ko ia. O whia mao ke ha. Ke ha koi. Ata mai tae mao sia ake ha. Ake action. Ka uke kai ko malanga. He mōki whailarea. Ko ki mula wha mea tahai. And that's democracy. Ko demokalati ia. Ko fo iuho demokalati. Pa ko basic principle ko demokalati. Ko pule anga mo ni ngawe and how it governed. And hanga ko no whakalele. Ko uhinga ko mea katoa pe tau nofo peo ha. Tau nofo peo tuhu pe ke pule anga. Ko ngai official hand ko toa pe. Ka representative ko ke lechicha. Ke whare alea ko nau tolo tau nofo ha. Tau ofi mau pe. He koe uhinga ko ya. Ko ki nau tolo ngai official hand. O atu kia e tau ha. O atu kia e tau fo i vouti kai auri whare alea. So, ko principle ia o demokalati ke mo mai noi. Ko taimi ko whai ngata ai ko taimi ko o mai ai ha apply into action. Ko ne apply ko ai mea ko ke action ni pia ha. Tamai le vai o ka ke wha ai pa angai ai. Malanga'i pea. Malanga'i FEHU'I. Ka pau ke whanonga tata ko malanga. Hei kai te ke lama ko akilisi. Hei kai ko mari ko ke whanau akilisi ke akilisi ai. Hei kai ko whanau ko akilisi ke akilisi ai. Akilisi is a one-man army ko maloloia. The end of the story. Ko ne ngatai. O moutui makau. Moutui makau. Mo ne mea ko talatu. Sai. O wale mo mea tau whai holoa fe kolo aki ko pe ko koa timi ko pureia. Ka ke whanongo ke foi processi. Ko representative ko toa. Representative ko toa. Before you become a representative. O koe foi ulaki ngā aue o whaia. Ko hai foi ulaki ngā aue ko ia. I he principle wha demokalati. Ko pau ke ha. Elected. Ko pau ke whiri he papiriki. Ko pau he whiri he papiriki. Pe apply for principle a demokalati ko ia. Majority ruling. Ko pau ke ha. Ke whakalaka ho whika he taha katoa pe. Kai ha. Kai tok o atu ai ha. Ai foi mawhai ko ia ka te koe. Pe kai foi mawhai ko ia. O ko ke pule ko atimi. O kai te ke pule. Ko he mea kei behe mo pule. Ko he mea koe ke mo fimo mo tala ke kakai o koe ke mo pule. Ko he whakafofonga mo se vaniti ki mo tolo ai kakai. He ko mo. Before you become a representative, ko pau ke elected mo tolo. Ko pau ke whiri ki mo tolo. Whiri. E whiri ki mo tolo. E hai. E voters. E tilila. Mo sione. Mo se misi. Mo pita. Mo ana. Mo mere. Ko pau ke whiri ki mo tolo. Pea ko pau ke ha. Ke apply a principle of majority. Ka ke toki hoko oha. O representative. Ko taimi au ha. Ko taimi au ke toki heavy ai ha. Ai foi power. Power ke ha. Ke overrule ai elected voice na de ave koe. No. Koe power ke ha. Ke toi hanga reselected ha. Ha representative e ta. Pea moha. Overruling ai policy kovi. Pea moha. Establish ai regulation lele. Pea moha. Debate on behalf of who? Or elected person ko na lang ko fili koe. Mo ne vie mau. Mo ne needs. Mo ne mea kato pe ne vie mau. You are a representative to what? Ke ave. Ai ha. Ai loto kakai ko na now elected ko. O koe ko to ko ki help become a representative. Pa ke tu ko tala mai. O ko ke pule ko ya te mauto. E ke pule whakaku. Te mauri ko ki to wawe wata. Pa te ke pule ai pe. O ku hala ai principle ko ya. O whakatatau ke principle of democracy. Pe moe ha. Pe moe representative procedure ko. O whai ake whiri whare area. Ko ngai whangaki, whekakunga ake o whai o pule koe koa timi. E ko I loi lele, it's never a koa team that race. Until hono dominant e au he program wha mama, pe e kai ke nau mei kātaki he kakai kātako na nau mawahe, me kroporo pa nau loto ke ha. Nau loto ke hanga he koa timi o ha, o terminate and mea katoa pe te whai. Na mo mana tu e tohina 445 base housing about years ago. This is about it. Ko
Ko uhinga hono ai ko ke pe o ku ai ko atimi o ku pule ange ko atimi ya tirila o pule ange ko atimi ya mele o pule ange ko atimi ya semis o ku kai ke pule ko atimi mai ke elected people kona na hanga ha o filia ke hu fale ale. They are there and they have a power ke now te hanga re-elected a mafaeta o hange ko ya o hange ko na file palemia. That's one of their power. Ko na file palemia. Ko power ta te na fai ko ya. Ko yo fa o policy mo regulation ke ha ke benefit ai kakai ko na now elected ki motolo. Ka o kai ko yo o ha. O whakakau kengi mo elected ai ha. Mo elect mo whakakau pone holope I loto ai. Pa mo maile ke mo whakamafuto futa mai. Kakai whonua. Ko e ku malanga ko ni he kai toi tuku o aloa o ke aho e ta ofia e pureanga ke malolo I kempeni. Ke whanongo ki ai. Sio ko whakafofonga. Ka pau ke nofo I ewa. Sio ki ai. Ko hane mea whai. Is it in your best interest? Peko best interest pia ana. O kune kakai koi. O kune whai toton kakoi. O kune ofa kate koi. Eke whihui koe kate koi. Ka pau o ku ikai. Whanongo maka te au he te oato e fo I whakafofonga. Tene lava o whai katoa mea ko ni he ko eni. O ka pau e ikai tene lava whai mea ko ia. O tahanga ko ave ki ai. Believe me. Ko au pe te toi hanga tear him apart, o tear he apart, o whakatatau ki ha, ke kovinani te nataha, ngā tahanga oangi ki hai ki ha. Ke almoi ki whale ale, o whai ake ai ha, ngā ue mahai, ma te kitaua. Mosio, ko whai procedure ia, o no whiri ko ka representative. Ko haina ne ave mawhai, ko kwatimi o pūre. Hu. Nea ko atime tai mo AKILISI KAI. E ko winga ko ya. AKILISI is a leader. Was a leader. Ko leader AKILISI. Fefe timi ko tai mini ko atime. O ko halita, I don't think so. E una okay be na tolpe. They are fighting a mountain. E ona na te tamai ko. Ko me close to na ngai meeting ke ona. Ke ona ha ona disagreement ko loto. E ko winga ko there's no leader there. Ko kawa. Bunch of fietaki. Ka konga ia no ko konga one party a konga ua. O tu yung mahino ka te motor ai ku ta o hanga koni o whenga ke hanga kini atu ka teki motolo a teu koni ke ui ai foi ngā ue o teu ke whai koni he poni. Paneka ke whai ewe ngā ue koni me aku whiri manako. Na e whai ewe ngā ue koni me eku ilo I ngai principle whaka demokarati. Me eku ilo e nau ngai practice and behavior, past performance, o lava ke hanga oha, o calculating in so many ways, ke lava ke sio ilo ia ha, a tamato tonu koe ke hoko ke lakanga koe. Pa ko kei taimi bea. O kei taimi bea ke au ke wafe wata. Pea ka alu atu pe whihala ki kei taimi bea, koe ke hano kowe ke tuku ona ki tua. But for the time being, e ngā ue koropolo, ki ngā hingoa kotoa, o kune hanga adopted he poni, ke hoko, kono kauwha fofonga. Mahalo koe ngā taanga konga ua. Ta hoko mai, ke konga tolo. Konga tolo koe pui tua. Koe pui tua te tala noa, ke ngai mea kātoa ko hoko, ia, i anga koe ne talo e malolo ko AKILISI. Pa te kamata pe me ai, ke matangofua ai anga koe tau sio. Koe ko māteni. Ko toko taha ko ni une maria ke family ko ia. Ko toko taha ko ni wano tau kei lao. Na ngawe sela. Ko sela toko taha ko ni. Pa kui kai peke te ha mea ilo e maten ka ko ia. Ka kono ko malo hinga ko mateni ko hu. He ko hu ko te fito ngawe a sela. He ku ngawe sela mo ya. O ku ngawe sela pe mo ka popula. Ko ne ki hiki pe vai popula ko ki ngau e sela ke nei loi pe ko ne algife ko ne ki follow up ai popula ko me ngau e sela ke ne hanga interpret poka ai ko natula o sela o kakai ko sela ko na natula ko hu pa ko me pe fai ta masiko ni ngau ko hu pe time ka to pe o hu pe ke me lelei o tata pe mo ne hu ko ke me ko vi ka kono pango o ne fa tu punga mau he ku kai ke ai ha leader e to a fe unga loto ke ne hanga ta o hange ko ai
o hange ko akilisi. Pe awa, fai deli ha o peta misi. Tok fai mai ki foi manpuna na ta mai ka te atilila. Na alo a saia pe mo vosa o fai na polokalama. Na polokalama i le tio. Pe foto anga se misika ke ata maten ke na polokalama mo sio. Why se misika foto a maten ke al polokalama pe mo saia pe mo vosa. Ko ha uhinga. Se misika pete ne lava tali FEHU'I ko ya. Tange ngota mai kai. Talange se misika fe peni. Tange ngota mai kai. Na fe polokalama pe na wa te na wa pe. Taimbe ko tangu to ata ngota mako ke fai na polokalama ko hai ni tau to ke tafaki maten. Ko ne tau to pe maten ni ha. Kamo ke fai polokalama ke kamata fi mo out ke na polokalama to tolo. O mo sio ke na tula maten ni. Ko tangata o ha. O ne hanga pe tivol pe ho pe mo me ako ke ne fai I lot o hange ai ko atimi aki popula ko maten ni. E ko ngau ko ai ko atimi taimi o ko ki fanga ki popula ki na to maten. O be matenya ko ta tai va ni fononga mo agisi une ilange me akato hatoita o be matenya ko ya une ilo la une ilange hatoita o be maten ko ngai me ko ta pe une vai o une ilange hatoita ka hiri an ko ya ko pui to mateni na mole ke le a ni kai kai be mateni ke le a o so singa mari mate to ka fo agisi fo to bulak ko mateni na ri akono mari ka ha MUIMUI o fifino agisi ko mateni na ya ko mateni utala mai manpuna na ne tape ala utala to pepe o mo sio ke natula mo me ya pito ko mateni na tupunga mole ko na pureanga ko mateni na ne fa ngai loi kat ko kabineti na fe mai agisi ke ni hoko ko paremia o mo sio ke natula tangata ko pui to ai tangata pasaka pa ha uleva ai kai tau tonu ya talamai ki ai be mo ke mawo pe ki fare ale to hiva ai be mo ke mawo to hiva wai ha me o ke ave to hiva pa mo ne lawe fa fonga ta masi tirila ko mau pe ko ia pe mama ni ko ni fere ti si ni to ngata fa pa ko na mo ni kula he to ya to ngata fa wa ke na to fe ma na to tangata pa te tau to ki vei pa pe wa fe wa ta ke tau ilo pe ko ha me ko hoko ko pui to e ku tala ko ni ko ngai example o uhinga a mea o faya tau fehia ke tamasi ko ni o ko tau fehia ka ko faya loto ta loto vei yua loto o ko ke tau ke ne hoko ko ya ke ne hoko ko to whakafofonga whare ale ki wawa ki tonga tafa kono uhinga ya te a lot te to explain he konga ki mui ka ko pui tu ko ngai pui tu aya ko uhinga ko ki ai ko pui tu o tangata I he e kufiri ko he poni te uhanga whakahoko at ai ririu o uhinga whai ririu mo pui tu o mea katoa pe ko hoko na e kai ke whai ai whiri ako ni ko uhinga ko hatoi tafa akiang o kuiai foi pui tu a kovi o pui tu a TAAU pa leo na e mai to taha to lahia ko ka taha e hawa yes o ko ka taha e hawa ka ko ngai mistake ke te taha o toto mari ke toha pepe ko mea gui ko tangata incomplete man ke ne fai hanga we pe ko tangata na e kai ke ne loto ia ke fai ha polokalama a state funeral o AKILISI POHIVA ko tangata ia ko ne TAAU ke ne hoko ke whatongia. Ko tangata na e more ai pure anga o KAKAI o ku ne hoko ko ha TAAU. O moni pe whialakia ka o kuia whialaki o ku tari ko mistake e lawa whatonton pe a koe whialaki o kua tosi he ko for infection there e toi hoko at pe ka hau. Pe ai ha pa tene hanga ia infected ai ngai konga mo uilelei ko sino. Ko uhinga ia e whamatala e poni ke mo mai noi ai pui toa o mea o amanaki ke whakahoko he poni. O wale maka he KAKAI o ke mau ke lea hange ko se misika o kufu MUIMUI ya mateni. Ko mea pe hate mateni ka se misika ke e fai se misika. Heko e mo. Ko mea ko hanga ko e mateni ko malangai ke utoko se misika. O ku IKAI ke kau klopolo mo ko se misi he ku loto klopolo ke na hanga to ko ke o te ke paremia siaosi. Fo i me a hala fau.
Ko performance ase misika ko ya pe makatuunga me ya ene paremia. He kai ke makatuunga ene paremia anaya me fili ko na fai agrisi. He ko fili ko na fai agrisi pe malolo agrisi ya. Ba toki hoko ngai fe halaki ta putu ya ase misika e taimini o kai ke lava ya ta fa laua. Ko uhinga ko ya, ko uhinga fanonga ka mateni. O fanonga nge ki a mateni hatoita. Ko se misi sika une fakatolonga hono cut off infected ko a mateni. Ko uhinga ko respect ese misika ya ai fili ko na fai ko agrisi. O mo sio ke fe poupou aki ko ngomea. Poupou a mateni ko uhinga ko ya na fili ese misika. Pe ko poupou ase misika ko uhinga ko ya ko uhinga ko foaki na fai agrisi ki a mateni. Una o wai conflict ko na baha. He ne kai ke me lava maten ka ko uhinga ko ya. Ko muimui ngai principal mo to ka te agrisi. Ne kai ke me lava se misika o hoko ko ya, o hoko ko deputy prime minister ka ko ya, filia agrisi. So that two are coexist. They cannot break apart because of na mingo they were dancing, rumble together na haume. Una haume foi sosi peta. Pe ko ya, pa ko cut off e vai poni. Te tu use foi pai pa ko ke moto he poni. Peka toki kahau koe hamea. Whakalata, whakafofu. Tau toki whai hono whakalelei. Ka koe foi paipa ho mo tense tuketa. He koe sosi ho mo huki loto whalearea o kua. O kua o me foi makatunga tatau. Mo mua o ke ngai lakanga. O wikai to ton ke toi whakahoko. Ai foi mea koe ya o hange koe ya. O hange koe whakamalanga. I he mua ki polokalama foi polokalama koe. O koe ngahi mea na whai agirisi o toton. Pa koe ngahi mea o kua. O toton ke ngata. Kai hoko ate kakai lotonga ke ke whakatuhotuha o halafononga ke kahau. He ko malolo akris. Ko ngai pui tua ya ko loto ke tala noa ke pon, pe ko mo ngai kup whekau ake. Ko ngai kup whekau ake. Hange ko tonga, hange ko tahfitu, tahfitu ko first kasinia semisik, habai ko osilea au ke hong habai. Te mo muimui, te mo mu au ka mo muimui mai ate au. Mo muimui mai ate au ka hanga talat ka te mo ai fe mau vivili ko hapai pa kai pete mo to mo ata ngata emen ne ngo wo sai pe credibility ya mo tama hapai ko to vava ko sponsor ya americani pa ko mo mafu o gu vava o ko ofa he ka vava mo fo to tolu ko vava ko yo o si kone poni te hanga calculate math mo me ko fe mau ko polo pa ko ne fe mau he kone ngau ko polo ta minute talate me ko ni eta tau pe ia pete mau pule pete tau pule ang peta pule ang he tau ka hau he was to nga ye li tai ko he taki ko polo ai me ko fenga ke mafai ko fenga ke mafai ke lava pule brava pule resources ko fonua pe hanga polo ha fa o ne resources ke la ka ye he resources ko fonua ke fai pe polo ne ngawe o ke te toka ngai pe hanga ka utaki ko tanu hala tanu pe polo ne hala ai ke te toka ngai pe hanga ka utaki ko ai hawa fu tenela nga pe ne wafu pe mai havaka elanga pe polo ne vaka pe langa fare koloa elanga pe polo ne fare koloa o ke te toka ngai polo ke ngawe fa economica ke fai he pule anga mo alo ne ka representative o form ha pule anga he o ku yai pe ivi fai ngawe ko ya pule anga peta pule anga ko ke polo kia ka ko me mo toka ngai kia fili kakai kau mo totonu ke aloha ke au ki fare area ko me mo toka ngai test our best interest hataha o tau ke ne au ki fare area pane fai best interest aya elected people ko na ni hanga o filia ke algo kiloto ko toi ko lava ko ngatolu mo pui to mo fangi pui to te tala noa ki ai I time te uia foi la kanga I poni ko nga fane ko matala ko ki ai ko fili ko akrisi ko fili akrisi pa te tala noa ke me ko ni tala noa ke me ko ni he ko tangata ko ni na ne nofo mo ne mo ui I he mea whakatoitapo whakalau maari pe ako poupou au pito ki ai o kuia tau ko tangata o kuia ai foi konga la lahe fa o kuia hono spirit o kuia hono head ai ko no brain o kuia ne emotion ai ko ngai feeling I kato ai pe kuia mono sino kakata ko sino
o no fai emotion, o no fai head, o no fai spirit. O fa o tolu koe I he mea koe sino pari io si osino. Sai. Pa behe tokua I he. Excuse me. Behe tokua I he tui whaka politikare a kau tangata ni. Koe foi fili koe na fai koe akilisi aneafi. Ia e foi mea na ilo akilisi koe ke tau ilo. O koe foi mea o whalalange ke foi tui na fai akilisi aneafi. Mo foi fili na fai akilisi aneafi. Ke tuku pe ke toki happen pe. O ka pau o ikai ke tonu foi fili akilisi. Pe toki happen pe ia he vilo. A foi ve teka ko taimi. O koe te tui kia. I longa hatahu ne fai ha tipeti pe ko toko tahaya. O koe ke tui a ki ai ki hono energy. Mo poto o ange maana. O kune nofoia o toki holi pe ke ha. O holi pe ke benefit. Me legacy. Ko kakai o nau nofo o whakangongo ke tutune akilisi. O nau nofo I foi mooni ko benefit me legacy ko akilisi without using their energy. Ho nau iwi ke whakahoko hato foi ngawe fo ke manga kit mua a visone na whakahoko akilisi. Which is what? Execute the vision. Ko kakai o kuikai ke nau lava nau tolo o fai ha execution. O foi visone. He koe visone ko pau ke ha. Ko pau ke fai foi visone tu. Pea ko pau ke execute foi visone. Ko foi taimi fai ngata aini. He toi to mai pe leva a legacy ke holi ke ha. Holi ke benefiti pe me foi legacy without executed. Ai foi visone. Pa kui kai ke tu. Tahaya. Ai na tula. O foi tala noa ko ia. O koe ke tu iai. Ke o mai ai fili koe akilisi. Ke toi whakakau I mea kone. Ko koreta ke wala mai mau ki vai. Tahaya o hinga. O koe ke tu iai. Ke tala noa koe ni. Sai. Collaboration pe kono whakatau atai na e koe koe. Collaboration ka pau ko iai ha mea. Ka pau ko iai ha old language. Pe ako uie foi fili a akilisi koe old language. Ka pau ko iai ha old language. O kune oppresses you, pe kune hanga o whakawhi atungia I koe, ko pau ke find ha new language ke lava liberate ho atamai. O mai pe foi filia akilisi, pa te whakatata mai no au pipi. Kakai whanua. Ko foi filia akilisi, se misisika ke hoko ko deputy prime minister. Na e teki ai angataha ke filia akilisi, prime minister. Peke lea akilisi, peke whamoni hataha na lea akilisi. Kono fili e akilisi se misika ke ne hoko ko deputy prime minister. Pela deputy prime minister pe malolo akilisi. Malolo akilisi pa humai pule anga fo au taui ko kau ke na ya. Na e toi ui he pule anga fo se misika ke ne hoko ko ha deputy prime minister ai kai. Ne ka ke toi ui he pule anga fo se misika ke ne hoko ko deputy prime minister. Ai na ya. He kai ke toi hanga he pule anga fo o ia oha. Ne ongo ta wiki na toko kau heke mo mea ka hata koe. Ka nai hanga he pule anga fo oha. Whakatai a nga e ha. Whakatai a nga e language motu a. He koe language motu a ko hai. Ko pule anga motu a ko a Krishna ne filia se misika. Ke hoko koe ha. Ko deputy prime minister. Na e hanga he pule anga fo oha. Visone mo nau palani ake ha. And now using na tole new language and what? Drop that semisika. Na now drop lewe na toa semisika. O mosio ki ai,
That is when they liberate, and even they but they liberate themselves or achieve now mission and now drop it old language. When I drop it old language, when I drop it I feel AKILISI semisika kene hoko deputy prime minister. Na ikai fa ngata akia pohiva toneto kene feel semisika ke hoko deputy prime minister. But what? Na I feel na choose e pohiva tone toa keneha. Liberate and VISONE, liberate on pole anga akeha. Ake and use a new language. Hekaha. Heka ikai ke use a language for all can liberate herself me her own languages. Ko ha me te fai. Te fa anga ya. Te ke fa anga emotion. He ko hinga mo ke piki mate ke fili ko AKILISI. Como nga ako mo emotion. Mo holi pekeha ke benefit meleke si mo benefit meleke si hegwa hegwika ke mo fe execute mo ton I for VISONE hegwa. It costs money, it costs time, it costs energy, it costs everything, and you cannot afford to give all of them. Kaiha ka execute I for ingawe which I dilila fili ke execute. He ko willing ke give you money, ko willing ke give you time, or ko willing ke give you MUIMUI, or ko willing ke give my everything. Ke execute I for VISONE. Kono hinga ko ke tai ini au ya ke language motua. He ko hinga ko ya he ikai ke lava ya oha. Uneha he kai ke liberate au ya. He ko ne me ko fai tai ini ko ke legacy motua ko ya. Ko hanga use a emotion. Ako ko use ko emotion beha. Be slave ai be spiriti, be slave ai be atamai, kiwa emotion. He ko emotion ko filia AKILISI. O ko me na sio ka AKILISI ka ke ilo. Itedes. Ko ha me na sio ka AKILISI ka ke ilo. Ikai ko fenga ke ha. Ke heka pe fo benefit pe me fo ile ke si ko ya. You need to chop it off now. He guya kakaya ko na sio na to iloi. I for a prophecy ko ya. Drop it now. Kake sio ki ho blooming. Sio drop. I for me ko ya taimini kake sio ki. But they o mai ke fra fola. Kapa de o mai ke fra fola. Ko hinga ndai ha. Ko hinga ha ele masisu. Na ha ele masisu o fakava New Testament. Ko New Testament ko ya. Ko new language ya. Na ilo isisu ko old languages of wakamotua ya. He kake lava oha. He kai ke lava e ya oha o liberate ya ya a kai kata na no fo popula me kuonga ko ya pa ko hale me sisu na fai me le sisu na fai ko ni hanga ha drop all languages drop for kamotua kane establish for ka fo pia and then go from there oha o mole ne moi he ko liberation ne be o mole moi o mole me la ya pito o mole time o mole panga mole moi mole family o mole me la ya pito yeah. A liberation. Pero upon how sisu or liberate the Old Testament into New Testament. Hai ha to tangata. Te ke ha o tala mai ke tau nofo pea. Pa ko o uhinga o nofo pea. Ko uhinga ko o benefiti melekesi. O ikai te ke toi fie mau e ko ke hanga ha. Ke execute it because it costs you a whole lot of things. Money, time, family, reputation, lots of things, and he can't afford to give it up. Ko e whakamama e ka te motor o whikau aki, mo whiri, na whai AKILISI o aikoa ke tae mawea o na wei o wa. Tauwhi, whakakau ko ia pone. Liberate yourself with new languages. If the old languages opposes yourself, liberate yourself with new languages. Ko uhinga hai kai eha. E control ho emotioni yourself. Pa ko tu ko ne oseponi. O mama. Pehe a wha mama ka te muto. Heko eni. Malolo AKILISI. Malolo AKILISI toki ha mai ngai mea me fotunga taki ko a semisika. Toki asimai ha. Asimai e hori ko ke nau poikoti ko ai poikoti ko ai kai ko ke whawa whare alea na ya. Ne kai ke lota semisia ke poikoti. Asimai ai ha.
Asimai ai higini mako e pacheti ko ke tanuala na ha. Na walk out se misia mea ni ke kawe higini mako ya. Asimai ai ha, asimai e ngahi fetu kua ki he tanuala ko lavu o ha o ku kau ki ai kau taha ya ko ai family ko se misika. Asimai ai ha, asimai ngai polokalama se misika ko tape mono family o ku kau ai kau no pele ia. O kai ko uhinga ni ka whakatap tapui a se misika ke ta fai kene independent ya te ia pe. But there is a sign. There is a sign o sio ke kakai e taimin o kau ai au na eha. Na ikai ke asi e taimi ko akilisi. He na ea, feitu pena alo akilisi ala se misika. Feitu pena alo akilisi ala se misika. Ko taimin ko ha, ko ikai ke toia akilisi pe ko ha. O ku ha male ba anga totono e tangata. He ko ha. He ku puri ai ha. Ai mea ko na ne hanga ko ufi me tau mata ki tau sio kia. Fotu wat ke ha. Fotu wat ke. To amaten mi ko ati mi ka ha. Kai ke lava se misika to. Why? Mo pehe ko ataki lo toto a feunga ke ne hanga to a maten hala ata. Pe ai to hataki ko atimi ke ne ranya tonga hala ata. Ko foha peta o akilisi. Ko ai ko vai haka kasi aus bebe. Ai ke makau mo sia sala ata. Wi lo pe sia aus. Ai te no pato ka sia aus. He koe uhinga, o ku taha ho maata mai mo malau maria hea, he ngā ue ke ha, ki e visone. Pea koe visone na e whakakoloa ak ene tamai. Ne kai ke toi whakakoloa kata, na e whakakoloa ak ene tamai. Pea o ku taha ho malau maria he ngā ue kata katoa pe. O ku usio ke ne mea kou whai o whema e toko ni kai o kou ha. O ku ai pe au ya te au pe o koe ke toi lai au, se as te maat kai. Se as alu to mai e kona toko ni ko mea kona kaungoe. Se as ko mea koe, o kai ke no what. Tala no. Pa koe ka ai au ko ni ke pe ko ai siaus ke. Fehi akam maten. O si ai pe me au fai pe maten no makatupunga ai pe ai fisia mo fehi ako siaus. Ka au ha. Ko ki lau mari siaus ko ki lau mari tala ngofua. O kai mau pe ma fatana mau pe tai lai fa. Pe siaus ka tia. Tirila ko malo hinga ayanga vai. Sio? Ka te au ko ya. Ko wiki ne se siaus. Ka ko le ka siaus ka te ko malo hingai. Fai ko vi pe maten ka ya. Ka si fa fa pe fa long pe. Fai ngata ka te ke ne motuki hono to fe fini. Ka fai ko ka ke fai ngofua ke to fe fini ke ne te ke mari ko ngako to ngane. Fori pe to fe fini ke o mai pe mari o mai ke na pikiwa. Sio? Ko ngai mea wa. Ko ngai mea ha mai. Ko ngai mea ko ya. O ku ne hanga create ko ki mautolo tau te fito ka te au. Ke fai mea ko te fai ko poni. O ku kai ko awi ke no pea o create no ia pe. Pa lai fangi malanga mai mo ha. Kai. Ko foi me ane ko talatu ka kai fonua. Tonga tap fa. Mo fili fa poto. Kai ke o ku ke tai mi pe. O mosia o fengai ke hanga whaka mama fili ko na fai ko akilisi na liberate sisu ai whakava motua ake whakava fo ikoa mate sisu mate sisu iha liberation ko ya papa liberate otua ko hai leva tene toi ha tala mai ke ona liberate fili akilisi e wea me aku tono he fili akilisi ko ke tau sio kia ko me ai aku e tirila ko ha ko benefit ko holi ke benefit me ke si ta execute the vision because it costs you lots of things ko ia ngata angaya ko fa kata ko mai ke nima ko kakai mo na fafonga i lau ka ako. Ko kakai mo na ka fafonga. Kakai fonua. O ko pure me apina. Aneo osi ivia. E osi ivia ko koni. Ko pe pure. Ko pe te ke ilo ho mafasia. Ko pe te ke ilo ho fema uvivili. Ko pe te ke ilo tangata aku ne faia ke te koe. Mo fafonga aku ne faia ke te koe. Ko pe te ke hu ke lilo mo pen mai vai o tiki
ai tangata ko ke whakakaukau ke ne whai ngau e koe ka te koe. He koe ni. Uta osi lue tau lue me tau tomo kropolo. Pa koe kamata pene e koe. Fō uto pe a koe ke ha. Ke sio a kau whakafufonga wharearea ke mea koe whai pe nau whai mea koe. He uha, he utotongi nau whai mea koe. Talu ene, tau ene fia. E whaki ka teki nau tolu ai ha. Whaki ka teki nau tolu ai pa anga tolu kilo i he tāu ki he tāu ke langa whanua. O mōsio ki ai. Ka bauna nau i usi tolu kilu ke nau langa. Wai ko whanki whare konu maulanga ba wa ua mano. Wa ua mano pe ua mano fia whanki whare konu maulanga. Mo ua mano e fia he tolu kilo. Ua mano ai nima i he taha kilo. Ua mano lewa ai fia i he tolu kilo. Ua mano taha nima. Ua mano taha nima i he tolu kilo. Sai, fale fo o e taha nima. Iono wahenga i he fo i tau e taha ulanga fale fo o e masiva. Tau kau foi tanima tau foi tau ne fia tale na lele mai mo foka ka pana na lele mai mo paanga ko ia pana hanga langa fonua aki afa ai kakai ko ngo fe ma vivili hafanga ki fale mo siange ke fale fo o e fia o silanga ake panga tu hau ai fonua agua o IKAI he ku ha o to ia pesi o kovia tek na tol ke na panga fa vainga o to ia pesi o kovia tek na tol ki ai kakai fonua mo fili hakakai te nau hanga ngau e whakapoto aki ai paanga ko ia ke tokoni ka te motoro. Ka pau ha tangata o ne alua campaign ake paanga ko ia to o na fili ai. Ka pau ne alua mo paanga ko ia ke fuaki ke ofai to ko paanga ko ia fima ke langa ake masiva i hokolo. O totonge ate paanga ko ia langa ake a project. Ko tanu hala ko ke kau paanga ko ia ai. Ko tanu hala ko o sia patsete tanu hala I patset ko a moi he tau ke tau. Ko paanga ko ia fe mau ke tokonia ki motor. Ko ke te kau tanu hala. Kapa ko mo mea ko mea na ewa ko mo fe mau mo waka. Ko paanga ko ia. Maintenance mo waka mo fai ake ngau mo waka. Pange ko fe mau ha mo ngai palau ki uta ke ko hai fua hakau fa ko na ai na panga fa vahenga o kumea ka palau ke motor ka ngoe ata tangi akau ngoe taimini he fe mau palau hange ate mau ki motu a whakakai haki hos kauati alu me fama ke he whakasio hangai palau ke whetuku ki tonga ke whai ake palau ai akakai he fe mau sio ko ne kakai ke uta ko na ngoe mo ma ko na sanity right there right away man whakaha mai kakai na mai tofi na lose masi e te be ea sio atu ke palau tamai tirila malo ko e foi te au e tol mo sio anga kia whakaha mai kape me vava mo hake ko a kape ko talo tonga mo whakaha mai na ngawe he ko na sio wai ha o ko ia e kakai o ko na open yat ai mau anga ivi ke mau e mo oi ne family pe agua now ma fai no fai ngawe ko ka o na ha hiki futotong pala o te au pa mo pe ko ha te au ataha palau tolu to klava to fungo ko futolu ngawe tene nit mei feia ko ha ko ki ai pa nga fa vahenga ku me ka palau tolu fanima ko nga ke ha ke palau nga up to how ke to ngowe ma lo to nga fa foi project ke taimi ki ha pai mo te mo tolo ko ya ko le at ka te mo tolo kakai fonua sio whakapoto ke whakafofonga wharearea sio whakapoto aupita oua aupito na ke toi nofo he mea koe ni koe sio na e poto e ako moilo e ako kakai fonua learning ko kau millionaire we na ave na whanau ke apia ko haida mo ngai apia ko na invest ai pa ko kau millionaire ni uha o pe fai ako pe api lau pe tohi mo ha sio pe internet Google ako e pe no foha na app learning I loki ako uha yes ka ke sio ke tangata uha whakapoto tene lava ha langa fonua langa fonua paka lava ta langa fonua pa ne o ato mo fema o ka tek moto mo fema vivili fili a tangata ko ya ko tangata lelei pako uhinga ia FOTU at ai lisi ko he poni ko uhinga ko ha ke tokoni ke te ko ho fai tutuni ka kui kai ko au pule o mo tolpe mo pule ngai vaenga ko ia
konga ni mai ta polokalama ta wa mai ta min ke konga ono pa konga fo sia ka ngai mea make sai hapai o TEITEI ma mahana o spouse I PTOA kropolo ai ahi o fai mi tonga eki aki nau tolu katoa koni nau hanga FOKOTU'u ai ngā ue koni koi ke ngai langa whakalakalaka ai ngai whare koloa society foi palani ngā ue he taimini kone ospe hapai te ulea le vau hanga tonu pe ki vavau he ko whalala au pitau ki vavau mo yanga taki ngā ue ko vavau pa koe kau vavau ke kau tama business ko sa ia au pitau iai sai ko hapai en o fie mau ai foi fare koloa nima me tukui motu katoa fare koloa nima o fe mau foi fare koloa nima e vai pangai o fe mau foi fare koloa nima ko lo molo peka o fe mau foi fare koloa nima e vai foa pa o fe mau foi fare koloa ua e vai kau vai ko fare koloa katoa ia e fai atkia ahi ai komiti ki komiti koni una fai pa komiti koni take fefine Ni fefine koni une kei si ka ko mea fai ko ave ola ki fefine I ngai kulupu nga we chat room o fa he ka fine mato o tana pe fine mato aga te tama tilila siwang wa ke fe ma ke mention hingo fefine koni teria na lo to kovi hata ka ko fefine koni ke how ene fai ai foi ngawe koni ko ia e fai whaka mole e patoa kropolo ke to tonge fefine koni ke ne alu e ngai vahe motu katoa o MALANGA'I e ngai whare koloa society ko ne osi katoa hapai no fai ngawe koni pe osi katoa mo vava o tu pe ko tonga tapu ko osi ai foi whare koloa nima e KAMATA ake tonga tapu ko tau patoa e tau koloa ko ne hu ia koloa katoa ko uhinga ko hako tu ai whangi whare koloa pe mo toksio le vai ke mea kui ko ha ke mea kui ko competition mo si aina ka koe koe lau peke tuku kaya kai ke execute ha fo inga ue ke ha ke pato o ngoi si aina o wa tonga ki tukiat hono tapa ke te matao kwa tonga ki tukiat o ngoi si aina tai mini wa playground ni ko ka ta te na tau fia ko ia hapai mo tokanga mai ke ki hafeva ngai ofisa kolo ka pule fa vai mo tokanga mai mua ke ki ka folau ko te na watu pe de na ia ki pangai pe na tok fok pe me pangai pe na fok ia mi pangai al fok ki tonga ka ko osmahino me na ngai visiting e falala me ngai fare koloa e FOKOTU'U e ngai feitu data ko tui o ko mahino ai foi polokalama ko ia pa ngai mea ka to FEHU'I fai ka to pe ko tui o si ai pe ai tau ke ngawe I he tunga a fine mato a mo mato ko talo fa hoko o tonga tapu ko tui ko foi ahia ko vavau sai ai foi ahia ko ke fai ko ki hapai pe o ko fola watu I he tu site ai ko mau aho to nakien ko mo sapate ka fai te fola I ha tu site ka hau ai ki tunga mato ko ni ma fine mato ko ni ke fai hono alea mono tanupo ai ngawe ko to e whakahoko I wahe motuna. Sai, ko mea taha, te wala lewa ki ai ko neongo ko ngawe o whakahoko salon ni langa whare, ka koutui o ko fia he seo ki wawau, ko fia he ngawe whakataha koe e kau whafofonga whare area, o sia tonga tapu tahaono, wawau tahaono, ko foi musio ke vave a langa ko wawau, ko unga ko, na no wha wawau ia, palani na foi ngawe wau ke toka maari au pito. So o ku fai ai hu fe fale a vavau o tonga tapu tahanima ai ko vahenga no tom whapaya o ku fai ai hu fe na fale I a tona ki ka hau ko ia ka vavau o mo me mai ke polokalama ko ni pe mo fanongo mai ke polokalama ko ni o ku fai hu fe fale ko ia he tolu PM o a tona o ke ka hau ai ko sapate ia o amerikani ko tona ki o ngai fonua katoa o ko whakawhea ki motolo he whai katoa live ko ia I patoa kropolo o ko whakawhea ki motolo katoa wawau katoa ki muhanga mai mua ki he konseti ko ni a wawau ko ni mo iloi pe ko tau kaulanga o hakani o ku kai ke totongi pe au tok fai pe ai ki ko fanga ki konseti ko ni I he taimi hufi ko fare o fai fanga ki konseti ko ni o toki lava he fanga fofonga ko ia ke ne hanga distribute fanga ki seniti aki na tolu ko to pe kaulanga na e
kau ki hono langa ko ne foi fare ko ia. Ko ia ko vahenga tahanima pe mo nau hufi fare o fai he tokonaki o wike KHU ko ki mau pe fia nai hanga te a hongo fulu I taimi tolu e fiafi ko kamata ai konsep ko ia I patoa pa te mulawa toki mea mai ke ngai polokalama hange ko na polokalama ko osi na toki osi maalia o pito no whakalele vavau e na foi polokalama ko osi o koutui e to fai ai foi polokalama tatau he ko vahe ne ia fufo ki ene ko e mea ko osi ko na vahe utat kako loto tahani man o whakahoko ne foi polokalama he tolu a hongo fulu PM ene konseti ko whakawhiat ki motol taupou o tui mahala te whanonga taupou ki wawau ki foi hofi whare koni ko ia o ko whamalo at ke ngāue lah ko ia ko lava whakahoko ke tau mata a hofi whare a wawau e tolu PM a hongo fulu tohonaki ui KHU. Ko mea ke herewa taha ko ngai polokalama a USA ni sai ko polokalama a nei blavat ki LA, Seattle, Portland, te blavat ki Salt Lake. Ai te blavat ki Salt Lake e ui KHU, mo kau tamani e mau kau folau ke lava ke mauhanga o FOTU ai foi patoa kropolo. Ne os FOTU foki ai patoa I Salt Lake. Pa ko patoa ko ia o ku nau alu katoa ki nau tolu ki ke international pa sai apito peka tirila ko ke kovia wai pe KAKAI so lake na loto tirila ma loto KEI e kropolo hen ke mau al KEI ke fai mau polokalama ke mau tokoni ko ki tonga ko ia te ulele te KHU ke fai a fatongia ko ia ki hono hopo ki hono open a kropolo a so lake pa be ia ireva I he wike whakaosi o mahinani falaite whakaosi o mai okatopani e lava ke ulele ata ki Santa Ana ke lava whakaava ai kropolo a Santa Ana. Pa ko ia o ko ilo I te tautok whetau laki ai waha mo mea ke sio ke polokalama ko ia pe hange ko manatu pe molusi. O wike whakaose mahinani. Sai ko November te ulawa lewa o whanongat ki Texas. Yo lau ke putu ke ta katoa asi KAKAI katoa ko I Texas. O nau whema o ke nau kau ke patoa kropolo pe mo nau tahine a sea. Mo meia sane te lele at he wike ua November. Pa ko wike whakaos lewa November ko te teuia ko birthday a uluaki te lele at ki Hawaii ke lava ke FOKOTU'U a Hawaii pa wofia ke he ika he ko saya ke kaika o tafu pone ko ai ai te Hawaii he wike whakaos ko November ki he wike uluaki ko ne osi ko FOKOTU'U ka Hawaii te foki mai lewa December e lava leva ko mau katoa ngai ngawe katoa ke trust fund mo ngai ngawe katoa ngai cooperative store ai foi ngawe ko ia December pa ko tui mahalo ya ki ai ko ava pota I hope e ko whakaamo nge mai e ava pota ka lava ke whakaheka mai hataha me tonga I he taha e loto ke ai komite Amerikani ke hau ke ne hanga whakaava e tau facility I Stocktoni pe mo fai ngai polokalama katoa pe ke trust fund ai pa ko whakawhi at motol katoa mi maman furi pe ke moha o kaava ai poda ke taim ko ia pa mulava ke mo mai e foi polokalama ko ia set up ki tisema lava lea ke mo wakai ke tauletio ko fo ke tauletio kolope ko ma hono space meal break pa ko ia e lava ke mo toksio ke ngai ngawe ko to pe whakahoko ai sai ko mea whakaosi lewa, ko whakau ake ni mono tuku aki iau, e whine motu ako se tita, ko se tita ko mao mai mi whakakai, ka nai mare ne whaeki fōa, Pe au sai apito peka te au ia se tita ho tuku aki iau, ko mea pe kou kovi, he kou ongo e au ia, o kuhange ko ho mea kou whai, o ke nofu ko hoka holo he whamiri, o ped mau holo au ke whamiri, o kai ke ngata pe, ko kovi at kakoe, ka ke hanga whakamu o mu ama akilisi ai. Sio katirila ulau ke akilisi. Sio hamea moma he ka hose leke sio akilisi. Hamea kwa ke moma ai ha momea. Ka we sio katirila kona kape makatita. Hamea kwa ke ai kape katita ka ke ai ko kape ka akilisi. Ko inga ke ke ta ofe family tita talo tupe mafanga kui motu mo nime ni mataha mo ata mai taha mo. Fe va ofi ake ngawe ko tape. He ka te lava ko wawe ko mea fa ko tu se toto. E fe ia pe ngawe hala ata. Kai ke te ko ko fa mea ko ya. Ko family ko na hohoi mo na oferta ko guasa te pe tamai ko manatu ke mata fai mo kui mo mata ko ta family ko na foi ofa anga ko me au fai ko hoka holo covid
Ai ko o sio pe ka ki post kai fo ke ta me te ke POUPOU ke ka ko lau tala mo maten tu wai pe au ya mo lau tala mo maten te ise time me te mau heal up mau tolia mau get on ko mau family how ko ya tu ke ta fa ki tita he ko uhinga ko ya it's just between me and you ka pau ke mama ya me ka te he ko ilo ya fa ya la tita o ko ilo ya ho lo to kovi o ko ilo ya ho ngawe ake fa nga o ko ilo ya ho ngutu lau o ko ilo ya me ka ka to fa ka ak mo ko tita pa ko uhinga me ku ha o ko pul pe ka me ko ke te fe ma ke ta ho ko ta ngawe mo ko he ko ke ha o ke unstable o ko ke firm o tu ko ne ki mama lo pe au ke ha hange ko hali mu ma pelu ngo fua pe na ya foi tu kwa ke ta na ta ma ka tia foi ta na ko ni te ko fiu come video pa ko te ke sio ke video na ke pe ko na ke line hanga tonu pe ki ela fi ka ak mo mono ko uhinga ko hanga o pousi pato ai mono tita fanongo mai kole si kakai ko ni me sole ki ka te au tilila o fa mai to kon magatea ko mau me pe fai mai mau ko mono se atu ko funga we mo kakai ke ilo kakai lele ke na fata we mono ko au na kwao le va ha tanaki ka to hange ko kulau tai mini ko osilo kakai ka to ko fete na waleti I ko bolo ko kakai te na ulanga ko ai fonua he ko foi solution ni ko ya tita diaspora ko ke ilo ko ha foi me ata au ke kakai MUIMUI ka te ko you never know a clue he system of fa e diaspora ke to kon ke kitonga ko mo me pe fai ko pet mouth when you see that's all you do ko kumha la italano ke lava ke ma wa foi ma ke mo kai he kai hala italano he kai ta ko fia he la italano ku ke ai ka te au he ku lava ho ku la italano atita o tu ko konga ma ho te pile ke kai ai he ka pau he kai te lava fa hala italano fe ka ak motilila he kai ke popular ho newsi o popular ho newsi ko la italano ko ke fa ko ka te au kai ke ne wa o leva fa ai chat room ai ka fe fine fa ho ki ai mono fa hoki ai ka tui mono fa hoki ai pa mo kakai wa na pa anga ko mono pa ko mau foi mono ke mahinani ai te pick up mono ko ya he alu ko tita ki solegi ko foi mono to noa na e tui he ka tui ai foi mono e to noa na lava pesi kainga mo kakai ko na TANAKI chat room o fakatau ai foi mono e hongo fulu he panga wangeau ngai mono ni panga te auto ni ma mono ni panga te au fani te au wani ma te au tani ngai mono ne lava pe he kakai ko na kwanga TANAKI o fau o fakatau ai foi mono fe unga mo panga wafe ko mono o to noa fe unga no value tita mo panga to wafe hivangeau tahanima e ke mai tita ko haina ne hanga totonge ata hafe ivangeau tahanima tilila out of my heart and my love na kuhanga tapuni asirini ko yake fie mali ka tui be fluent ai alu ai ngawe mono he ko takia o pehe time ko fehala ki ai tita pe ha tu e taki kakai ke hange ko ke ha o fafana he teringa sia si ke ha ke ai kakai ke totongi ho ha ho lo ya ko hanga ko fra ilo poiva o kwa ke pulari fulu be ya tita ne ngo tala no ko kakai o fai ko ka te au no lau ko vi pa behe to kona ke fai foi telefoni mai ki ela ko kasini na KAKAI he mono ano mai ka talat ai to tono talano ko ya ke fano ke teringa pe ngata he ahon owa na ke to mapo ko kuingo he to mapuke ho foi ulnganga palaku ko taki ko mono ko ya fe fini ko ela pa pa fano mai fe fini ko ya ka tia ko mono ko ya na osihanga he fe fini ko ya o toho asilini na eri ko ki ai na ale fe fini o toho silini he na akvakai ke toi pange ko osi toho fe fini o mapange tahape pa ko foi seniti na deposit ke silini ko ya he a ko ya na toho he fe fini o se wikewa ha o fe fini comeback ka te tala mai fe fini ka te ha we tilila ko ki vahe aku ya ko meye ko to o ya pange he ko uhinga tilila ko uhinga o ko ka silini ya mono o ko ke ne ka silini ya I mono o mo pe he ko vale ke alo ako tanto hike ilo e paanga me floa alo tau ki lang pe ha o hata ke ne tala no ai KAKAI pe ya o se wikewa ane to silini o se wikewa to silini ko ya me akauni o ne to silini ko ya pe o se wikewa pa ne to ta ma ka te ko to he panke ene vahe ko ko uinga ha mahalo vahe na mate no mari o whatever to ene ai paanga ko o tapuni aki ai ha tapuni ake overthrown ene akauni
O mo sio ke transaction ne o hukife. Ko hai o KAKAI. O se wike account silini ko ne kai ke te kampe ke silini ko ke account. Na mapengi fratape. Na ma wells fa ko fratape. Na ne o sto fo silini ko ya me account ko sio ke o sto ko silini ko silini li mono. Pa le to o se wike wa. Te foki maga te atala mai o ku to'o e pange ne vahe ko inga he overdrawn ne account he kai ke hana he pange o toho ha sirin ki tu aka o ikai ke available a sirin ko ya he peng account ta ko loi mo ka tala no na fai ko ya o ko ke ilo ko overdrawn ne account ni me fe ya pea te totong na challenge ya ke ba hopo ne ke te hano ke te na ke al hopo la mai pe loya pa mai statement mo me ko na look at it and I said no he ka ke fai ya me ko ya tita mono ila mono ko ti alo mai ko mono wano ila mono hi Stockton hake lo ke ta haina mai mo fulori it's not hard for me ke totongi aki senit ko and it's $2,000 se senit na to vine e mono ko ya ko awena ko ofange ke mono ko soleki ata hafe hi wanga ta hanima mono for a fair soleki ko ya ta ofileva o mutu tano aloi ka te au he kai te ke ilo second part of the story ho mo mutu lau ko vai ko loi mo kaka mo paulot ta ofile va he ahon teria na fai ka te hake ku kataki me eku ngai palomes kon o fai ke kautaki lo tu mo me ai kai te to taki te focus he ngau e patoa ta ofile va mutu ko iloi ko ke iloi ko ke hango iloi au tita pa kapana wo feta ke na ko you know you better stop fai ho ngā wel fa hala itala noa ta o te ke fa ola itala noa te au para pau ko that's all you have it's me hola itala noa ke ma o ha ma ke kai pe ai pe ka ko talat ka te ko ke ta ofi a hon ho ngut plari full holo ko ke family o fe ka ak mo au mo tala ko vi ko fe ngai ke tu ko pato global alo fai ha ngā o he ke ha mo o ia crea voice na ha sia ski ha fra paia holo ya te matori american ke tokon ke ha ke me ka ta ko ne ngau ai ke alko fa o ta ofi pa ko kata fu heva ku tala noa ko foi polokalama ko ni ko ke fe ma ke pe kai ke ko faka ala ya fika ak mo me ako na ke ta ko ke fe fini talang ke fe fini ke te comeback pa pa ne pe ke ta wo hopo let's go ko me atoto no na hoko e kai ke hata lo ya ki he pa anga he na he la ia no alwa ko pa anga ke iloi ko me na hoko tita kai ke ko ta polokalama he poni pa ko tu na mo ma ha me ke fa mala ala ta koko ke konga fra osi ko kui ai ka fa fonga fa area ke poni sai te ta kamata pe tonga tap uluaki se ausi pohiva ni wata hafitu salome kavariko tonga tapua te ke mau ha fa fonga ki ai Wawa tahano seri tua kalau. Tonga tapu tolu kom hai koan. Ai koe wapuna. Te evita palu. Wawa tahanima tom fa paya. Tonga tapu fa lelei ufi. Tonga tapu tahafa ko wawa tahafa saya piukala. Tonga tapu nima lo saline masi. Habai tahatolu mo ale finau. Tonga tapu ono fane fituafe foto. Habai tahaua vei vosataka. Tonga tapu fitu piven piukala. Ewa tahataha te ki maataha. Tonga tapu valu tu iwata. Tonga tapu hiva. Tonga tapu hongofulu. Tonga tapu hongofulu kapelien lan mata. Tonga tapu hiva pensiman fifita. Kangata angaia o timi ai kropolo o lava ke maunga frataha e hoko at koini o KIAI ai konga ki nautol na fai fetu taki pa te peke nautohi mai o a mai ke foi mo menit koini o KIAI uhinga ke mea katoa pe ai na aku os malanga aki
PEA, ka au he taimi whainolo. O whiri whale alea, o te ke mau hataha ki tonga tapua. Pa te mau tālolo katoa, kai oange, mai whiri a akilisi. Ko ne tu uia, ai lisi, ai kropolo, ke kauwhafafonga whare alea, i wafe wataha. Ko eua, o ku kei whaia saloni, ono kumi. Ko foi whatongia ko iau tukuanga saloni ke ne kumi a eua. Na ia eua taha na tohi meka te au mo ne nomination, au te ke whai hato e tala noa, le leike a te ia. Kai ke, ko ne ngatanga e polokalama special hato ke poni, o ko whatawanga pe te mo mau ha mea, me tau polokalama he poni, tau te mea mai pe, puike kahau ke polokalama tatau, e taimi hongo fulu PM o next Saturday. Of that, and good night everyone. Good night.